ikaze inshuti bakunzi bacu ni kwibendera TV nkuko mumaze kubimenyera nge nitwa na Christine Rushwa. Reka mbasuze rero nongere kandi imbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mubana natwe nkuko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kuza tubagezaho inkuru yo gutungurwa kw'abakinyi b'ikipe ya APR FC aho batunguwe n'abayobozi bakuru bo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda bakaba asura mu myitozo aho bari. Reka nze mu kanya gatoya cyane turambure iyi nkuru, ariko ndabibutsa gukora like na subscribe muduhe n'ibitekerezo byanyu. Ni kwibendera TV naho nge ndi na Christine Rushwa nkuko bisanzwe. Reka mu kanya nze turambure iyi nkuru. Kuri uyu wa mbere abasirikare bakuru barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura n'umugenzuzi mukuru wa RDF Lieutenant General Jacques Musemakweli basuye ikipe ya APR FC aho ikorera imyitozo ku kibuga cya Shyorongi. APR FC irabarizwa Shyorongi guhera ku wa gatandatu tariki 3 z'uku kwezi kwa 10 aho yagiye kwitegura umwaka w'imikino w'ibihumbi 2020 n'ibihumbi 2021 by'umwihariko irushanwa rya CAF Champions League rizatangira mu Gushyingo uyu mwaka. Umuyobozi wungirije w'iyi kipe ya APR FC Major General Mubaraka Muganga yahaye ikaze aba bayobozi bakuru b'ingabo abamurikira ikipe irimo abakinyi batandatu bashya n'umutoza mushya wungirije ariwe umunya-Argentine Pablo Mariconi. Major General Mubaraka Muganga yabwiye abashyitsi ko mu mwaka ushize w'imikino APR FC yatwaye ibikombe bitatu birimo icya shampiyona yegukanye idatsinzwe, hanabasobanurira intego ifite mu mwaka w'imikino utaha. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura yashimiye abakinyi n'abatoza ba APR FC ku musaruro bagezeho, abasezeranya ko bazakomeza kubashyigikira bakagera ku ntego bihaye yo kugera mu matsinda ya CAF Champions League, gutwara Sekafa Kagame Cup ndetse no kwegukana ibikombe byose bikinirwa hano mu Rwanda. Aha yabibasezeranyije muri aya magambo agira ati: umwaka ushize nari bafitiye icyizere cyinshi kuko muri intoranywa zazanywe zibanje kwigwaho neza. Uko imikino yagendaga yiyongera nakiraga amakuru yuko mukomeje kwitwara neza kugeza ku mukino wa 23 ubwo COVID-19 yadukomaga mu nkokora imikino igahagarikwa. Niyo idahagarikwa twari dufite icyizere ko mwari gusoza shampiyona yose mudatsinzwe kuko amakipe akomeye yose mwari mwamaze kuyazenguruka. Iriya kipe yitwaye neza umwaka ushize, ubu utwongeyemo amaraso mashya n'abakinyi b'abahanga kandi twazanye tubizeye ko hari byinshi bazongera mu maraso asanzwe. Twizeye ko muzaduhesha ishema mukagera mu matsinda ya Champions League kuko birashoboka ndetse cyane. Yakomeje agira ati: icyambere no kwigirira icyizere ko bishoboka, ukiha intego muri wowe ukumva ko nta wakubuza kubigeraho. Uwo muhuye wese intego ikaba kumukura mu nzira kugera ugeze iyo. Mbafitiye icyizere ko tuzagerayo, ahasigaye no gukora tugashyira mu bikorwa intego twiyemeje. Ikipe ya APR FC izamara iminsi igera kuri 50 Shyorongi mu karere
Karurindo mbere yuko ikina umukino wayo wa mbere w'irushanwa, aho uzaba ari uw'ijonjora rya mbere rya CAF Champions League uteganyijwe hagati ya tariki ya 20 n'iya 22 Ugushyingo, mu gihe uwo kwishyura uzaba hagati ya tariki ya 27 n'iya 29 Ugushyingo. Kugeza ubu ntiharamenyekana igihe shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda izatangirira, ariko Ferwafa yagaragaje ko ishobora gutangira mbere ya tariki ya 18 Ukuboza uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Bamwe mu bakinnyi bagerageje kugira icyo batangaza, bavuze yuko mu by'ukuri bishimiye uru ruzinduko tunguwe no gusurwa n'abayobozi bakuru b'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi nabo babizeza umusanzu wabo utagereranwa mu kwitwara neza mu mikino yose ibategereje. Aka tubashimire cyane rero. Njyewe wabagezagaho iyi nkuru nitwa na Christine Hirushwa, ni ku Ibendera TV. Mbashimiye ubu iyo mukomeza kubana natwe, ariko kandi ndabasaba gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu, inyunganizi ndetse n'umusanzu wanyu tuba tukeneye. Mugira amahoro y'Imana.